Halo kublai pi brok hain ta menta gini exams kelajan mo kamtam gini po is jente hel grade 4 te kidon kutuka local language mo to kembang te khandiat kila bun ba kelinga ki ong ba kano kumno kile kumno te kani nga shu ai kani ki local language pa wan po is khasel mo te kinlong kumni hi kar kongwan tong ba kinya pher no ki kintin le se te ki ngan shu pej ya pej lang hane khandiat msoj ban nga kitu ki pam pat jo i kitu ki palayo i te kila ban skip ane ban bang no rum le ra te pej kum kani ka ong ga pen kelas ki kintin english ya ki kintin khasi ki ba ai rum ar ma koi te ki kintin pen kelas ke english ma te ka menor haktin pareng ki ong kumno te siem haktin pareng ki ong kumno ringwiang haktin pareng ki ong kumno te yu atos khana haktin pareng ki ong kumno ya ka baniat ki ong kumno mata ki ong kumno ka pre ki ong kumno risang ki ong kumno sange ki ong kumno tap ki ong kumno te kini kidi ba kham suk he te kita kum kini ki jaj ngan ong bi pun pun kre phinuma ande ke ai ka badon lupa po jepeng jumpi kan wan kum tahi te ki don ki notes ki ai ki ba ki jiki ma khalia ka malai spa atli kini ki don ki previous question namata ki LDA namata ki lenele kunda ki grade 4 ru pangila adaptiona tamba kumno pa finio PDF te sa shu message nga kadon hi kaching seo te tengene page no skoi banta te kani ngasuan ka banta ba mo kani kam der ka ngasuan ka ba penkelas ya kaktin english kini senten bal ai harum kamut penkelap hareng kini ken arma kowe ngas ngu komen ban kendo epi hadin katukan sngi te kataro pia penkelap hareng ngangam la mat penkelai kini nomor kan sawan dikiwi kintian mah ngan syupu lewe kini kamplai lara pidon por yang ini lek bam jamet lang sheyeng chonga te hap kelap hareng pila ban nyarap yanga ban pendep ya kam te hap ajing kelima kata ngasut tenat ya kene kejaka nomor kalong ka bacar car pha wan no kam kloy nomor ka cingelang kan sedang hi no shen phide ban sumar bha ya koi ke kya jong phi ngadang perkhat bangan le yo ban thiet chingba mi khon kelas phareng ni ma tungene page ko ibanta te kamu kene phide ban sumar bha ngadang perkha ngas ngurit mesiem bangala le bakla hagre kam to kitu ter mo te ka ong no sakwe puna basaw pade kong ba pen kelas kitien khasi I didn't realize how quickly time passed until I looked at the clock te tamo ngamsam te ngasam poi mudur e mo ba ka kumba ong ni ka por klaya katne ne pe ka baje klaya stat to ba khamla pi osno she decided to continue her studies abroad because she wanted better opportunities in her career. I am working very hard. I am working hard every day because I want to achieve a stable and successful future. Te kum gitu ma, tengen ya pe biang. Te gitu ru kidai. Te ngan penpule lut ru ngam mentoi hire nomor bakin sawan de kiwe kikintien wang ne. I'm listening to my teacher carefully. Te kum gitu. Pen tho ese san spa kentien lai phu makin ai kakam jungo kai pathe ke jela kaneru kade ka ba yu ha ngathrai spo janti hel kin ai ese kum kami mariang mo kibun kejing ti do yong kejing shiri simen menta kejing penjot kami mariang dene phang kami mariang kum tahi kila banwan te kata kom te
kini te kilong kum kini te sa ya yu te rapi kwa PDF te kembaong ngamane ki ton ki gelit saya kontak saya teks nga sapatai kono ban le lisubon